Hello friend, good morning and welcome my new blog. So Silong udung sekai nam gue dulu so nguluk bai botte ke omade mane anji kang na gitak so mane mayimbu ngo gubulung actually kintu video mane bima adem to so silo mane ajo ko nulung lengkan biye nguluk bai botte bulu kumnan sinaru sa kape kape mane tiari luji nguluk nguluk umadam sin mane nol langkan dia so apunga silong le dilo kontek ko dumun polai so arangolo pupa gai ku sapun ka polai agollo mane class 6 aru 7 dem sobu porila dungai ngo so ngoluk school dem sin ajo ko mane ngo agot ke ko school dem ajo ko mane ali sokke dekai dia mane gange ma mane arangele aipo upak mane gala tang na ole ngo gange ma bolom gam dung mane ukumpen upai ku so ali sok kaduk dekai biye so aduk kapolai schoolem kala eli ngo jungel dekai biye eli school lo class 6 aru 7 dem ngo buka so arang lo gugel dekai bi pan amma ampel pak gange ma bo ajo ko mane arang le problem gam na dung lamba duing ko krise so supak aranglo pen gala ajo ko mane dolung aranglo pe gala ajo kapola pe so apunge ngol dilo kamen polai supak gupu ta go bai bulu kodo pe arang lom sin gupu lo pa kapola pe so odok ke se sem ka to odok ke belunum sempo ojayam na letak kalai odok ke se muluk bai ko mode so ayo pa siru sulung upak so ngom kanggela ba anji sudung video lalla dung na so odok ke sempe ko kang buluin jum ko kaling na dung so odok ke dokoting ko tania dotak titak sula dung so odok ke upak tale to lopo gisaye upak bai bulum sin langkan biye magbu bulum so tale to pe gisala gida gila jigo bula pindolung jigo ma jeto nembu bagam pelom ke sukang jigo ba pindola dungai so se mama bululang mul bermakri de na pindo tak suladung odok ke de sengo actress de odok ke gigo ladung jeto aipa dhoni mane tale so mosine gisanggela aipa angke sanggo sukang so odok ke kaik belasin taniye dekho dung se odok ke ngoluk abun bai de bose so kamera do le nimal ai pani sudak se odok ke magbobu gorom badung amna longpen dem pucu gela upak be kai pam na iladung se odok ke yayo anji ko bunyi okkome lula dunga son ngo video dam lalla dutonam bulu lukang ayo latto ngo kai suyem na kumrik sula bungom ikang so be okai lusuka MP gela ngo deko box manken manmun lokki bangken bemun ngo okai bilatoma so boys dem kati gela ngo lulukku ko nampai kang so odok ka yeb latte pote ku kamna minese odok ke darok gela bungom kumruk sudung amna lu gela bu tempe okai luka ai kintu odo be darok gela ayo pa kumruk sula dungkung so
Sedok nguluk oyo bermadok awade. So kato aipe beso mobil adung tanggela yirbiye. So kato. Kodam kanggel minnelesin ajoko so mobila ajoko kodam soman mogela. So ademu pa dudo arado magbobo lukang asare ajoko puto mamna so bilang wal asar magola. So gelentak gila upag kotar mazut dong ulu dugla. Dugla gedora do dukan do pusin fato dukan nem tattonem asare kamamna. So odo dukan dokin duglen gela aru agotolok gola maka. So soksin pato mang soksin pamala ko upag gelenang kula subak aru agotolok tatka. So dekho dukan duglai kapian asare kamang dukan kiri se. So ademu ko pamala aipu mote pa aru dugla gila gedo arado dukan ako riksuto dukan nem tatka bil pamala aru dugbat gela ngulu moteng dukan kolope gitak. So ada dukan loksina tatka dukan lain asare kamamna. Aku tekun dulu ngeliat umum aku robot itu. So demi apa? Kon kisah ke arge orang malam tu mau dugla sama kong pulau. So dugla kedua rado. Sedukan sem kawek suto. So dukan sem kawek sular. So gala tatka tattono dungum dak so bina so ging pato bomna ipa basenje mepoka bonna. So dok lalin bita ka dukani de asar dem. So puta pangna asar ko lalin bita sare kijik dungai asar se. So se asar se bomnang kula ngol ako kumolope gelat toku. So silo ke video se sebung aboy kapo kato ji apun komen nu bilang ka. So orok ke seko ngok channel so pa anu pa garu ji please subscribe bilang ka. So Januari amang ota 1K edam complete BM nango apun ngam ngo akado bo so edebo.